dear me boy na on in accident no. Me kwa boy no ho hospital mu. Nti me busa no dia esi ye no. Okasha me se na o ma paki okada no esi nchen. No ma paki si nchen na ka fufu si animu nti na taxi no oyi asa ho. Aha. Ena ode babebo omudi enim no. Na nyese na omuchi. Aha, nti anyese na wo mabu patrol wi a okro so. Aha. Na wo ma pake Pragya no esi ho a wo mo kwachira. Mpacha. Ena taxi driver no eye Edibebom. Mpaha. Sa. Mpacha. Nti mu nua no wu ho a na so wu hospital. Wana eyesa no omudi kan fa boy no ne koye. Aha, nti omo hu se na minua no wo ho. Actually no omo be pia okada no omo hu se minua ne hyase. Nti omo bi no kokodru hospital ni de na omo se nemfin na abubu. Ena ne nan abubu nti na ohom kakra. Nti omo di kan fresh nya omo se ambulance eni ho. Afedi achi omo se omo san free kumase omo se dabre eni ho. Sa ni nyina no omo hu se enye. Ta no omo pese kabia ebeba. Nti omo no na hu sa na nyina no hu ketenkete sa nti oje ahome once pe na won hu ni biem. Oh kafra. Nti na hefo na hu no wo scene ho a omo di kan fa de opira ye na omo hu se na unua no passengers yemi eni. Me friend ba ko ye aduane wo so ho choba eton. Nti na mi fie na me osinyan na offer me say na esi. Nti o ma mo di kind the first one koye ni de mamusa. Na se o mu hu unua no kura kan first one de ne koye a ebi kura sa tam no nka prepare no be prepare kura ebi anka obenya nkwa kakra because time a wo kan ye ni say omsan so behwe ye be hu se na o hye Pragya na se ho ne ade na ohom kakra ne de omo de ne kontema nka ebia nka bibi sa bitimi asi aw so bi nkra no sanka na nka no ho beto no kra na ko bebre aw ko bebre ka because bubu ane na nyina bubu ko bebre kra na obeye ane unu na wuyi apa sane dio ni bibia aka so tintina si didi enum nsuo di a onyele no ho ni bibia aka chere no enti up to now driver ni na oyesa no monte ho hwe yanti bibia yanti shi ono anka sa so ko to obi anim kura mfa dwanto anko ba bia yanti shi abusani bia ma ha yanti si nsano kwa koye eyesa na kwatu so asom no mo say this omo so because today ni before so omo jai sunu na amaya omo ajai omo share so say omo be ye ni because oya so de omo ntimi nchin kwa chisa omo share fie ba ayan tutu ye ni na wie nti enfuo bi no na be kan me fada ho na eja omo kwa kasala na nsha court eja mbasi kura no omo gusoye amamre hadi police na court na on person mo ye post mo on person mo dwafunu na na ni on person mo ye me fada no me ko manko bi ti ni ba o ka sho me say o ma solve court ho case no o ma solve ho okay yenja court na sem na me de ye hwe kon ye be fa so a driver ni na odi sa eye ewu no e betimi ahwe no me so me de maso atoto forma na higher radio so enti menye na ohye ba bi kura wahu nso me de maso atoto forma enti kwan bia me fa so ne mboa bia me fa so no e be ye ho adwuma na afi ye hu no driver ni kura ye sa adwuma enti monka fra wate nka show enti ayen benya abaso a eye amoma me hu na ehu kwan be fa baba so say ombe you know Thursday no ma see ni Friday as ombe ye week and ombe ye keeping ombe ye boys no area omo jiji skawo kada for ne ho a from na ma hu se wo ma to ma ho na wo mo
I'm from a candle night. I'm on a Thursday, no, anyway. Okay. Friday, and I say, I'm not to no, I'm seeing. Now, only I know our year day. That you, only no crowd with you. When young fees, oh no, all 21 years. Oh, ready young couple 21 years. Pasha, a Jumaban pan and no, and a Pragya and Uchi. The Pragya, the own cheap, be that Onimchi. Onimchi. Or a painting. Pasha. Auntie, not yon and no Oki Pragya. Yeah, no, 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 now tinching. Madame from Mum Nanachi. You have just 1 minute remaining. You can dial *506 hash. Well, I was here. The necessary information, no. I'm saying, my I was here on Facebook. Abranti any. Abranti no only nice looking boy, young, energetic. Okay. On Facebook, na hebi. On Pragya ni bi. So koja na damfo no. So na damfo na man koja no. Se die na CEO. I was here time accident ni see no. Hwe abrantie kama hwe de Pragya ye na nan watete ne nan na bubu ne nan mu nyina abusia ko Facebook na hebi wi ase nya de abusia wi nyina on na hwa se de ne CEO na damfo so nkoja ne hill so nkoja ne hill nkoja ne hia na damfo no muma otwi Pragya no ono enwi bet na damfo no koja na oye painter no on na ewu asese o chef fridge ma ya woda feeder on ba be sie ni esania kwa maka kire wo se wo me nhwe ye hu yie hwe onamfofo mu yie hwe onkomodie mu yie koja me ha yesei no wi ase nya de wo na no me de brekum de ya example kire wo sa branche bi ka se si brekum kwantempo no so ofre no yonko driver se bre me spare tire or the spare tire na ba wi odishie mu no so dynamic back to brekum onika bi no mum awu the on spare tire buy no awu nti spiritually dia no de buy no ahwe you be down spare tire papa tenase amini sunsun mu enkomo na yentro so papa majo yo nana ani di so ahode wo jamia do shia na acha afi shaba yo so afi komite ya mompaye utufo nyankopon da wase emo usu ana as a dry as a minimum utufo nyankopon da wase anwumre ye ja kra ni padua chance bo ye ho ban ni mfa ni munyama wo Jesus dim amen amen papa bi besi on asen we na mabusa mo na sunsun no wi ase mo wani amada ka wo ni angels tinko yade etimi toma oh yeah etimi toyade ma one say the last time I make us in Mitchell for even market say spiritual market okay say because I say in that spiritual market ni say you were buying for the you were bosom the what they say any won you 2 minutes na say for nyina nso the market te say ochina wuku dey say obi a wo na market wo ho no man no okwa ade no moton de omoton no bia wu but omoton ade what they say obetime hu ade no kra bia obetime ko hu ade ni daytime day kra na ko hu ne bi kra na ye ebi akosua ni ahyehye ha ba akosua no in the spiritual na wo ni mini ntezi wo ene ye wo de anadwo ya danso no ye ko hu dwa enso wo ho papa mentiasi ochire ye wuku da echina daytime no omanfo de bode na nkwasefo beba ayitosifo beba nyadeafo beba ayinama yahofo beba ene all commodities ni dodo na ebeba ebetumi abasa bayinfo kora na ma omkore ye na ansa no ometumi ahode abadwa but no ye bayinfo na be hu se ye nam okay but unye bayinfo a hu se monam antu bo hu se nam go but uni ani dia wo hu se punam na wo ho nti enu bi na wanya kefo na akotope na oni omudi madi na echino medan woka akotone nam okay usemle because SBC bibi ni obi koto banchen afia bedan ka se ni pasere no toy me ho asem solid de ni
nti ya wo say no ho ne wo ya danso no market aye ko ho se ye di market dwawi o kire wuku de internet bi am ka kire say edwa ye kodi ebedi ne fie ne ni se 12 boso sometimes use word yeah that's the meaning odi agora ba koto ade enye de ba fie nti se nka wo be kodua o kire wuku de ya de okoto abedi no se bia okoto na ntwenam ana okoto eye nnam bia ba abedi a eni se 12 bowl enye se 12 bowl 12 bowl ni di no na 12 bowl ne tonu ye se nka ba 12 de na wodi udwa na se na nkwase na abekwa koto ne am se nna na abekwa koto na se wodi udwa na baba de ntia because that time no a time by time ahonhom so e wo pretty okay this time no ahonhom no super hand e wo nipa na wo ho ne so into koto ade a e din so benya de papa e de aba fie odi agora koto yale na aba serious wo koto problem na aba fie ba na du sika ne koto yi enu bi na se ye hwehwe kire yetumi kaza simasi na e de problem ne ba na simasi ni hu kwan ofo aso a o de problem ne ba because on e call market no koto ne on e discount koto into on na koto problem na ba no no anim se oni hwe ba no akoto de aba o physical ye wo utontos but e bia na uto kidney wo uto beans what you say but e bia na uto ani yade wo uto nkuruma bia na uto twa yade that's it nti hu sa ne mani nyina wi ansa na adwo na yakoda no ewie matumfo no so sole ko budwa wakoto sa ne mani nyina wi no na anadwo na yasanso ada ukuda na nwumere no ansa na yewo ewie matumfo nso dwa mo beko nti de onu kuta honhomone no se daytime no wantimi an operate a night no also tiska kokoto nti eno de obeko no night no beko no etwere ne yeton etwere ne gu table so stroke no gu table so okay we gu we so diabetes ewo ho kidney ewo ho liver better nti nipa ne kwa na adwo na no akoto nti okoto pe no obeja ato so na adwo no we wiu what you say nti yale de ye toma na ye wo abosom de ye wo abosom de na ye dilation oka we ni we bom na odi we ye wa sei na be ye okay ye metrot mase kwa se ye mfa so akobosom ho na odi besen na watwiro din ama o sei bi afapani o de ye ni sei wo ye wi a o sei ye ni sei na fa koto lolo kwa mu na ka amfa so ni paul du din sei mu no ka ni nya fa so na nyama ka bebo waku eno so ya another way ka du behwe wa mu atete e another way because the can fa besene so na ye nsa na obey what do you say nti e yade a ye toma ye topa yade ye toma pa ena akwanhia ne niam no so yetimi toma ye toma eni ye wode ye hyehye nso wo ye wode ye hyehye nso wo say e bia obi a hyehye akwanhia say me pemuje du ha ba bi de ma de eno wa anto o hyehye okay eni ye wode ye obi aye obi bone na nipa ne say me ton wa maka wọ́n dẹ̀ mẹ́tẹ̀rẹ̀ yọ tọ́n wọn maka ni wọ́ tọ́ nkwanhyia na ama nti dia na yɛ wɔ mu ne sɛ kaa na nye nipa no nko na ɛte ne kaa ɛno na yɛ ana menti aseɛ no nti kaa bi wɔ kora wotima a wo nipa na mo te kaa no kora nya mo na problem no ɛfiri mo beebi ada kaa na ɛhyia mo no but ɛnam sɛ yɛahyehyɛ nti no ɛwɔ sɛ kaa ne kaa na bɛhyia ansana ɔte kaa no mu no a wontimi bi no atumi asi nti time no beebi a tap ne bɛso no beebi a kaa ne bɛhyia bia na ɛyɛ adwuma because ɛyɛ time mo de time da so time ebi a wahyehyɛ no wakreti no bi ato fo krok saa to fo krok no ebi a nipa no te kaa mu kaa no otimi no sɛ kaa no nya nkwanhyia mani wo saa particular time no ɛhe na kaa no nkɔhyia kaa bi so ɛtra manfo so nti saa kaa no okɔhyia no yɛ innocent car but because of say ahyehyɛ nti na ɔsɛ ne crash afei na mate aseɛ ɛsɛ time no so a baabi a waduru biya ɛwɔ sɛ esi the nearest car no ɛsɛ esi na de otimi na wahyama no no ɛsɛ sɛ ogu na kyerɛ sɛ ada car na otimi no sɛ nyame wo konkro anti wo mu na ebia na be affect wo so na ba be affect wo so na sɛ mo na mbewu na nipa ni nyina ewu what you say ba na nipa ba ko penti ɛna mo hyehyɛ saa de no baba wiase nye de wo wiase de no na edin baba ntia ba se ya sɛ ye kote sɛ dwa sɛ o kyerɛ wo ku dai a ye di ayibro nya wie yesi ni wi a na 27th next week bi a na ye kekakɔ ɛyɛ February o kyerɛ ye ku da dwa ye be den ye nye den advice ne ba ko pe edwa wo ku de abedi de ka obetumi a wo de okɔ a kodi si ho de o ye bi agya ne di si ho
ansa na 12 no bebo abo okay eno be save wo ankasa na ofie amana bi ni mu pesa wo so ku da gwa yi abo for na from land night market omutimi ta wo so mu so ye ni mu nkuru asefo no omde banche ne ba anopa no ya na fe ne wom ncheno ya na efe pa but etrabe 11 12 1 2 saa time no presini banche one ta ontimi nso anko oh every 3 o'clock no so de odi dwanye bone okay the middle of 12 to 3 no okay between 9 10 11 to 11 to 11:50 nanko adi udwa ko di ofie enti saa so de ani yagide otwen this is otwen free 3 so kubo 6 no ekobo 6 no no obeto hoto na omuko na ya no muko no me wiem odwum ready we nyina akoso odwum akoso na se papa dwa ye die na ye na ho se na ochene ko da ene no enya wo me na ho ni nyina na omoto the last time we be kai last 2 weeks or 3 weeks she am catch we say ye wonua anua na kodati me ba hospital ye wo mo mutimi dan mu ni ba hospital ene ye wo omo badwa ensuo tumi e ba abanfo e ba ewiem atumfo e ba ahomone e ba demonic spirit e ba ni nyina ba market obi te enya nipa bi ehu omo market won nyina na ye nipa se na pokuti hoi enu ntina de bi am kasa anu ahwe o kasa yi no ahwe ne wo ye actions obi be sheda biti ya wo na so wo be kwakoti obi ma sorry me pa achaw enye wanum kasa sa nipa ne kro bu afu na akorokoro no wonnim no because in spiritual na de ba ko a etimi dissolve bibia ye me pa achaw unya fum obi na aka me pa achaw kire ne pe na we dissolve ade bia na nka opna ni an opeso oye okay because I call spiritual obedi for so okay opa o chew see una wanyi antum nti o kan twero no process o yo nua bone a ko ne ko pa ne chew o ko no wanyi antum apa ne felefo o ko no wanyi antum akọ ne sofo panyini se so panyini ne ko kana wanti abu no so ye wiase ni saa time no ya o hwe enye nti na bible no se bu no so ye wiase ni ya be sa pe na fi nyame abeje wo ko no eko because wo jitu mu se wafom e na afa akwan bi aso se obema ne bo ato ne yem ono na atimodin di oso ompene nti no se bu ne so ye wiase ni na wura dem kokon no what you say but o yam from so na wanyi antuma nyankopon koma that's in the spiritual realm no sound the said the odi biblical no sound in the spiritual realm no so no other demons no so so call you no let me say udi na tem oh froko no ho ye kan sa ya kese sem sere daze nti ene ho na wodi fo okay what you say but e bia wutia no opem no oh man sorry man pa che wefra man sorry why facha me na o se me mfa nche wa oyo bi enyi see what you say because o Kakalia chapter 3 so penini Joshua na wafum nyame ana o pa nyame chew na bonsam so bokọ adu ena ma bofo no bufu yo wura atade fi no because o pa chew nti adan na yesan so jeje no nipa ne pa chew nti di wonu no nti di nti na wo san jeje no okay what you say nti kasa de me pa chew ene me da ase esovu bibia wo wi ase both physical and spiritual esovu bibia wo wi ase nti ana enisa yema ahantan bayemu ye mmelantie ne nketesi ana ayaba no yenya wansi de to ye ho ayadwen ye se ye betimi ni obia akasa kasafi ye mtrot masi ena nya honhom bia na eba nipa mu a wo ye no basabasa okay sade na wo se ye hye no so okay ahonhom ni bibo life pa especially mon free maren kingdom no mon free su asa yeah ombo life pa ye mtrot masi but omo ye nua tumi mo tumi ne sa abayifo ne nasefo no omo na sometimes omo discuss omo sa mfa buo mo no manyaw oye no fi kantan ena ye wo angels nso a angels no betuma ye no ho sa be so wahwe betuma ba ye no fi sa ni wo be no fi no aba ebia na problem bi wo ho no ma o be yi afiri wo so but o be yi afiri wo so no in the spiritual realm no so okonya meme ni mumpo na kwa abofo anim so okoye adwuma ye bisa so afode ye we okay into ono ade no be yi afiri wo so no be de ka de abesere wo bibi obehwe ni dimina better ndi se woni sa ade ni bia afi na opese otua price nti price na obetua no obetumi adidi watem obetumi aya ade bi atia wo eno na odi tua sa price na unisika okay
but also a nyabotre na so koye de ensem fatape na fe wo be complain return to accuse no I want me num kasa that's it MP awoka no that's it wo de num fin because okay the book of Daniel eji ade afri nyankopon che na nyame de ade na soma bofo Gabriel say Gabriel fan koma Daniel but na Persia ni media honhomone atwa ne ho ahia so mane fan ko anadwena na Daniel bo mpaye no na Daniel enkuta scan the price ni naked obo adaja enu ko gina bansoro so obi behu ne ho kora emfa ne ho ndi ne price otwa ye no no nti sa price ne manyame betwa ne hu se da bi honhom ye yi ne ho honhom ben no no na Daniel koto don anso obi say na adan nti na mpese mbisa sa that time na nyankopon na onim so soma Gabriel na Gabriel mai no hu but na ye nipa no ene o se force o kentene no what you say enti no obi timi so dae na wawo but opeba wonya bi obi tumi so dae na wanya ska bo peska no nya bi in spiritual nyame de ama but aka wa ankasa anamo obetu abe converted from the spiritual realm the physical realm because we are physical o honhom ne de ne nsaka na be de na honhom ne de apie aniso na aba honamani ayawo nipa na so for so saade bel nyankopon nim se wo peba te se de hu Daniel se osoma ye no angel no mfankra nye de emre no wo de tie na ye wo papa bi a ye nyina ye gya no ye fra na Abraham na Abraham anyini almost 120 years ba na Abraham ni ba ba na nyame de bia na niswade hu na nyame ya na ko gina bonten so onkan yinsoroma okan yinsoroma ni wie na nyame aka kire ne se na meyo wasefo bebi a manyina du mi na me yere 100 plus awo kra ma mi yere nya 90 years se na be yasefo na da benda into kan tworo na o se na Abraham e de afode kokoma wudifo a friend Akimada no de afode nkoma Akimada no oba na yere nya boso minsia na se afode na nyensan no wo ho by de na e ma nyensan na ba so ye ho ade nti Abraham say de me de koma wudifo Akimada na esombo but me buy de urade de ma me na esombo chen sa na nyankopon nim se na Abraham so hia ba nti wo hwe ai friend Elizabeth price will pay no niba oni ni kunu Zakaria no muniba but no muniba eye nyame abofo a otwe omo bata ne as a D4 hwe omo no emo mba bi dai no e na D4 no beko no bisa ne say na akwara ofi ha we wamo modwane de awi wamo bia de awi no se na akwara ofi ha we no se akwara bia ni fi ha o miura no se ni enu afise sei na obeye wawo watu ni kunu na nje ni kunu na soft panyini ba ni fi enti no nyi ni enti wonim se bofo ne domain se wani befira kopem se be wo ba no na edin ya de beto do no ye Yohani ne bi ni abusuanem na abusuanem atimi afa so adi ninya what you say na in the spiritual aspect in saade no eye Yesu Kristo eni Yohani ena na eba omo na ba sa ni party biamba Elizabeth fie no enti ubu se bofo ni wie na bofo no ba ko be hye Mary kom say wonya nyamie ni madom na wo for Elizabeth so eyire ena manwanwa kwan so anyensen one of the spiritual aspect no enti tama Mary di midika e confirm ne wo fa ne yire no na o se akwala odam yem no e de ahosane ekenkan ne ho na ye communication why na bebo wasu yem yem na ne nam ti ba ko bebo ba ko wasu enti tama Yesu Kristo e ko ai asubo no wo se difu ai Yohani hwe nanim din na Yesu su gina hwe nanim na o ka enkomo no da nkola biri mu nkomo no ne ma na obefam no nkomo no di no o ka ye nti Yesu nsa nte ne ho ase nti na ye chi Yohani ko to afiase no na Yohani esa adwene asem no ho no so munko bisa ne so no ne Yesu na se foforo hwe foforo anim kwan so na waka no what you say na say ena na sa Yohani ne so na oyodifu Elia no mi etwa ba konfo ni ti no o na ba Yohani no ntom ko bisa Yesu Kristo said na Ewurade Nyankopɔ ka so obema Elia ba ama de ebe ye oye ni aye ni bi na Yesu so aba ekɔ baba hu no ndi mi etwa Yohani ti no oh the spiritual aspect who the Bible there
Bible said Bible do. What the spiritual one to where the roof. But one for spiritual and I have never. the name of Jesus. What you what will be a free. Aha. The research is can the answer. Inti Elia na Yakopo fa ne koe no. Ono sade ne ba Yohani. See. Inti tama owu koe no. Na the biblical spiritual Yohani na yera. Na o say Elia ne san yi no. Okay. Enti na bla Yesu Kristo be wu no. Na nyame pe nipa a wa be fa yawo mu. No wetima be say Yesu den. Inti o say na osoma atete adifo no. Mose ne Elia mo be hye ne den. Cause no mo na hu wo ni bi da.